Assalomu alaykum, binandagoni aziz. Imroz мо омӯзиши барномаи Visual Studio яъне забони барномазии веб-берои меомӯзем, ёд мегирем. Ман имрӯз барои шумо дарс тайёр кардам. Дарси аввалини ман чӣ хел карда барномаи Visual Studio 2013 мебошад. Дар инҷа мо чӣ хел формаи нав мекушоем. Файл, создат, проект, вебсайт, командаи проект, файл ва дигараш ҳаст. Дар инҷа мо создат проект. мо инҷа дигар забонҳоро ҳам дида метавонем. Python, JavaScript, дигар забони кадом хел забонро донем, ҳамин забонро гирифта корбар куда метавонем. C++, C#. мо ҳозир Visual Basic, Windows, приложение, Windows Forms. Номи проектамонро мемонем дар инҷа. Дарси як. Окей. Ана формаи якуми форма шуда мешавад. Акнун муҳити барномаро барои шумо гуфта мегзарам. Муҳити барнома инҷа мо дида метавонем боло бар. Инҷа менюи асосӣ мебошад. Менюи асосӣ файл, проверка, вид, проект ва дигар команда, формат. Дар инҷа архитектура, анализ, окно, справка, дигар чизҳои дида метавонем. Боз инҷа бошад лавҳаи афзур. Дар инҷа инҳо панели элементҳо, чизи асосӣ, равзанаи бошад, лавҳаи ҷузъҳои идоракунӣ, формамо, равзанаи дизайнери форма. Инҷа дизайни форма номаша иваз карда метавонем. Дар ҳосияти форма ба инҷа ҳосияти форма чиқа карда мо рангаша иваз мекунем. Чиқай пас аз номаша иваз мекунем. Боз мо инҷа идоракунӣ, указатель, интихоби ҷузъҳои идоракунӣ мебошад. Боз мо нишон медиҳам чизҳои асосӣ дар кори чизо. Батн кнопка мебошад. Ана кнопка. Қариби ки ҳамаи барнома чӣ хеле ки созед, кнопка истифода мебаред. Батн мебошад. Кнопкаи насба мо кодаморо менависем. Кода чӣ хел менависед? Даруни боли ва дубор клик зер мекунем. Баъд зер кардан даруни кодба даромада меравад. Код нависида. Конструктураш код нависам ҷош. Боз
check box های اینجا به color dialog این رنگ رو انتخاب کردم و کاما box های ما امروز برای شما برنامه آسان میسازیم. دو عدد رو جمع کنیم. برای اون موقع لابل در کن، دو لابل تکست باکس در کن، تکست باکس هم دوتا در کن. لابل میمونیم. جوابش دیدم. لابل میمونیم. عدد A رو داخل میکنم و عدد B رو باطن مینویسیم. مینویسیم دیم integer این عدد مساوی دو عدد جمع پس از نوشته شدن کدمون ما ضبط معلوم میپرسد عدد A رو داخل کنید. عدد A 6 عدد B 8 شروع کن. جواب 14 برآمد. مثال اگر بسیار کلام رقم‌های هم گرفته میتوانید. درس اولین ما همین بود. رحمت بینندگان عزیز برای شما کانال ما را подписаться کنید، لایک رو یاد نبرید. رحمت.